Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nini nabedlula binti yamakhosi siyakhuleka emakhosini akithi oswela siyakhuleka obaba sikhuleka kokhulukhulu bethu bemathamba amhlophe sidivuka nikhuluma mathamba amhlophe obaba amkhulu esandla livuka nikhuluma mathamba enqaba embube ivuka nikhuluma mathamba ekwamakhosi yithi laba bafana bethu baba Tonda baba Masuku khulekani enikhuleke emakhosini nibingelela isizwe. Siyakhuleka nawe sendlunkulu njengoba nje uthinta lapha okuthinteka khona mina ingoma Khosi kithi egcekeni yayi4 yebo yayikhona yonke esandlwana baba Masuku siyakhuleka ninabesizwe sikaphunga noMageba siyakhuleka ninabendlula mithi emashobeni sithi siswe bakithi sibukeni bakithi nakheke kuphumeleleke bayede. Laphana Masuku ngizuneza imizuzu emibili laphana ngosala ke ihlazela mina ngedwa lapha yani awuthukisilo lapha uthe oliphezulu endlu bekuzulu kuduma sisibule ngako kufanele ngabe siyahuba manje alikho enye iqhawe umfowajuma awuthukisilo imizuzu emibili uthwala phezulu kwendlu nansi inkundla isizwe siyakubuka. Awu siyakhuleka nina bakabhejane phuma esiqhubeni edala kwasebekuvalela ngalonto kagabela noma bethe bakulula ndaba kuziqhuntsana kuze kwafika uFoster Porton umgodobombo obhekwana ngoba ngebhasi kamatimati kazasine laduka ladolo yoqini ngithupha betha kwaqini indaba uze ihlohlo inkomo esengazibawo suka phezulu komntana wami uyagulelo ukhulumisa ulithwethe kumabhunu kwaze kwasonto ubhota abenokhwatsha kwathiwa yeke lezo nkomo akusesezakini seyidluso indlondle endala yakithi kwakhetha umthandana kwamhlokombane efuka uhlaba kayihlo bayede awubanisani wasilenkwanjana azivuma uxhala kumandlela abasikolweni kuba sowini egalumandela zasho ikhona zaseForce zasithembisa lonke bathi namalakaza lakho nguyami abasuzela awu baba cha nina bengonyama sasihambela phana singifuna sesiluphele udaba lekaMamonga ngoSuthu namhle noma asingeke siliphethe lonke ngesiqede ngoyamine ineyinkombe eziningi baba lapha na Tonda ngifisa uhulela isizwe lapha ngoyama ngoba ubuwafeza lapha ngayivukela endlela ukuthi yabe isidingiswa indaba kabani kaKhanda Mpondo kaBhambatha benosigananda lapha wabashezi yathatha yasuka lapha phezulu ngifuna lapha isifuka lapha isidunguzela izizikhotame ngoba lapha baba kuyavela ukuthi kwafika qhama inyanga yomsuthu waqhamu inyanga yiNdiya odokotela lapha engikhuluma ngabo bezama ukuthi kubelapha inkosi lapha yena ngifuna ubhekele isizwe konke lapha ngoba amakhosi akaZulu baqedile abantu ngibaba bewajova bewabulala lapha yana baba awuhlakulela isizwe noma uvukuzele isizwe lapha yana ulimela isizwe sidle sisuthe umlando baba awuphethe kuleli thongana lonye okukhulu kahle noyihlo omkhulu abakukhela ngentshilo bathi mina mfana wami usala untomulisa nasi isizwe baba awuye lapha baba enhla uMamonga ngoSuthu eTransvaal lapha ngendaba yengonyana ngizonde qapha ngehlule ngoba konilibazise ngingafikile kwahlamahlahla yoza baba ma inkosi siyithathiwe emveni kwempi yamakhanda ufakazi waye eqanda ekhanda wethenjwa ngabelungu umkaBhambatha usiyekiwe yebo othi waye imbona umyeni wakhe ekhuluma nomyeni wakhe ekhuluma nesilo laphana inhlamvu zifika kuyena ukuthi yithi inkosi abenu bakuthatha kokufakazi bese yaboshwa ke inkosi yahamba ke yaqala eGreytown yasephuma eGreytown ibhune leli mngane kompande lilidala lasithi akasuswe lapha asiwe lokhuzini eTransvaal ngoba ngibakahana kuyemzini wakhe asesiwa le eTransvaal eMiddelburg ngiyazi mina lapha yakuthola Mhluzi lapho ngimfike khona eMhluzi Mhluzi kuseMhluzi kusho ukuthi ngoba ayinakuhlala phansi abantu bakwaZulu amakhanda ehle kunenkosi yabo phakathi kwawo igudluzo noma uNkulunkulu nawe yagudluza uNkulunkulu wasendulile ushingana mase buka lapha yena wasuswa lapha wasiwa emanzi imtoti bahlakaza ukuthi nje bengabikho bengazi ukuthi bebekhulume ngale yanto leya manje isilo mase lapha ke kwathiwa le ngimsawalelo bhono lela ngazi Louis Botha kwakubani wase alinikeza izinto lanikwa amaplazi
lakha laniko ganaganda bokulima lapha ya lahlala khona selina nabantu bendlu khona ingane ezatholakala le zitholwa ngabantu eyabuya nabesiqhingini inkosi bezizwe ezayiqhamuke ngapha kokhongo nazo ziboshiwe zilapho baze ubona kuzintombi baze bahlobana nesilo kwatholakala izingane lezo ngane zakhotha zashonela khona lapha eMiddelburg amalibazwa khona shuli laba babemele bekuyiwa ngemjovo ukuthi bayabulawa labantu lapha ngoba nenguya mayibuyanga lapha abuya isithiwa nje sokuhlulekela ndiya lelo nabani konke awathi upoison wabo angikhola mntu wayengakafanele ukuhamba ngasikhathi Dinzulu amashumi ayisihlanu wayengawahlanganisi eminyaka hayi wayengakahlanganisi baba wayengakahlanganisi umama ngosuthi uqala ukuhlala eneminyaka e16 yebo baba lapho uzoya baba uzokhululeka uyazi baba ngizwa ngicasuka nje ukuthi lapha dokuthiwa wongoti bonke abantu abafaka ibuku ababophonta kanjana lapha njengoba kuqekethula bonke abantu ababebulawa amangisi bebajova laphana kuthiwa abaye kuhlolwa amathambo yonke lento lapha nje kithi ngoba kulapha naKwaZulu kuthula kuhlabe nje inhlalo kudliwa nje ukudla khwanyiswa nje ukuthi akudliwe nje ukudla laba bafuna laba bakaka isihlalo sakwaZulu baba lapha nje basikaka nje ukuthi bafuna inyama ukuthi kudliwe inkosi inyama lapha ukuthi bhele zazinto lezana akwenziwa lutho nje lapha ngoba lento baba yazi ngendlela ibaleka kakhulu into esikhuluma ngayo uyothi ingonyama yabulawa le azange nize niyibone ukuphethe umlenze abantu bakwaZulu baguliswe imilenze ezibulawa umlenze babaqhubeka baba lapha ukuthi nje ngizwe ngikhushule ukuthiwa ushukela mayisikhothameke lapho isilo ke ngikuze bemanje angikukhola lokho nami ngiphika njenga umuso kwahla amahlathi uvela ngoba sithi silo ona inkashana kaMenza cha kufuneka ubaba vule phela ngimbone nesizwe simbone wehliswa ngani lapha wagitshezwa ngani lapha khona izitimelane zazikhona ngathi ihambe kanjani kuyoxhunywa la gitshezwe kokunye yalinqola lezo azazofika ekhaya kodwa uma esethi ke ngaphambi ukuthi abekwe thina abantu basikhona ukuthi uye yini sibeka yena yini banqaba bengababelungu kumfula abelungu bala banqaba kumvula ngakuvuma khona abantu emvele bekhona bathi kwakufakwe nje ingulube lapha eyibulewe yafakwa lapha elokhuzweni eboxini okufanele ke abantu bakuZulu abafunde khona bafaka izibuko obashoyo uma bethanda into yabo into abayilwelayo ngabe into abayilwela cha ake kuyohlola la umathambo lawo lapha afakwa kade amaXhosa elande inkosi ebisinekhulu leminyaka uJomo Msobovu lesiqhingeni wafela esiqhingeni bamdubula la wafa basebemfaka izinsimbi basebeyombopha bemgciba phansi olunye udaba sisazokhuluma kulolu hlelo ukuthi umuntu eboshwe ehambe eboshwe ngeinsimbi baba iwoza lapha uthi ke umqalajuba mase kwenziwa ihlambo la lesilo angithi abantu bazobe behlale behlonipha igodo lezi za ebiyele iliba ebiyele iliba noma ibekwe phezulu cha lezi eyibiyelayo masikaka mntu ayibiyela wathatha lezo mhlamba umqalajuba wathi akubaswe inyama le baswa lezo nkuni abantu bawuze abayidli inyama baba ngizokwenza kanje la ngifuna uqale lapho sisahamba sayimarket hawuni labentonga yethu sikajama iyabethi hlalani nje ningayindawo siyabuya futhi sayosingela ihawuni labendlu lamenti yamakhosi esiphinde sabuya futhi udliwa nombelebele engihambe lapha nobaba uDonda efuna ukushakadula ngezigodo lezi ezisuke zibiyele indlu noma iliba baba masuku ngizwe kuwe qhawe namandla igodo lezi zeliba noma lezi usuke ngamahlahla ebekwe phezulu bemade kufihla ziyabaswa yini ayilokothwa ayibaswa ayithintwa futhi zizibolele ayilokothwa nje ithintwe ziyejike zibe inhlabathi uma seyiphelile kulungileke kuze emalanga ngoba ngifuna ukuthi baba lapha sihambe siya eTolo
sikhuluma indaba yamahlahla uzochazela isizweke usuke nje lapha ngizokuphazamisa uzosuka nje lapho uhamba uzufike lapho ufika khona baba lapha awutshagaduleli isizwe baba nathi isizwe siyakubuka njengoba seshithi thina nje basikhona nje sisizukulwane sengoma Nkosi nathi siyakhala kanye nabahluphekile ngendaba yesizwe sakithi kwaZulu abantu behambe beyolanda abantu emazweni akude belanda amathamba abo okufanele nathi njengoba sokukhona abantu abakithi abafundele nabafake ibo abahlangene nabo cha kufaka umoya ukuthi ake kuyohlolwa lapha ya uthi imqalajuba mase kwenziwe ihlambo lika baba wakhe la usethatha lezankuna ukuthi abathathe lezi nkuna bebasa waseshe ephuthi mase ebeka imbengo khona lapho abantu manje amabutho lapha anceka ukuthi ozoyimaka kanjalo nje ngoba yosiwe la amahlahla lawana ibiyeli isiza lapha negoto zakhona wasesuka yena umqalajuba wase eyihlale unyawo ngalokho utshena izwe ukuthi ngihla ngoba engekho ubaba la baba lesi sigodlo lesifaka kwadla amahlahla saqhama kanjalo uthe maye sakho umuzi ke yena ke seqondoka yise wasethi wakudla amahlahla hey ngoba uthi udla lenyama osengalamalahla ngoba wazi kahle kamhlophe ukuthi akuyena lo baba wakhe ukushuthi kahle hle umsebenzi mkhulu ofuneka kwenziwe kuphi kodwa ke thina abantu bakaZulu thina funeke sizimele thina singaphoseli ngaphansi nesizimele baba thina iqophe phansi cha ifuna uqoqosho ifuna ukuthi ikhulunywe ihlalelwe ilwele ukuthi itholakala kanjani isombululo salento maso lento nje ubusho nje lento funeka ukuthi thina sizimele thina sifuna ukuthi abazimele sinemali thina abantu bakaZulu singakhosi ngaphansi kweyinene zabanye abafala laba ngoba bazosijwayela kabi bavela basifuni thina masifuna ukwazi ukuthi umama ongawosuthu ngempela uphi fanele thina sithatha inkonjane thina lapha sithi isithathe singene siyothi cha baba kwelwakhe iVictoria ngoba la lezi sizolezena akuzona ithazo ziyasazi usizinsizwe zokwenze sisebenze nje bona sokhipha konke imali sine inkomo thina inkomo ezesizwe zonke inkomo ezilapha na ezengonyama kuzona ezethu ezamakhosi kuphekethule lento ngoba abanye abantu izinto zabo bazenzela siyababuka thina kuthulekile baba ngicela ke lapha yana ke sisuka lapho ke manje ke siphelile ke manje ke ihlambo yonke into sokuqanjwa lo muzi lona ngoba udla amahlahla lapha yana angithi ngifuna ke sibheke ke lapha ke uke sibuye lapha uMaNkulumane uphi usahleli lapha wabuya naye wakhulula akubanga iminyaka eminingi wabuya weza khona la ekhaya hambe ngo1896 1896 uloku ushingana muphi ushingana undabuko ushingana wakhuluma ukuthi mangihamba esemanzi imtoti wathi mangihamba mina nibongqaba lapha endulini kwaMfemfe ngazi kwakumsika bani lo Mfemfe kuba abantwana basendle enkulu kaphana apho kophatha kompande kwakusekhaya konina lapha wathi ufuna ukongcwatshwa enkabeni yami wahambela khona lapho ke mazimtoti kodwa wakathatha walethwa la endulinde osekwekwesa kwaMhlongo khona manje ulokhuzana ulo undabuko muphi lesikhathi leso yena hayi undabuko ukhona ekhaya kwaminya sebebuyile ngithi akayanga yena kulezi impilo lezi zokhanda mpondo yena wabe esevele naye usho wayesekhulile abantu wela ujini indomnyama emhlanje ufayela ukuthi wayeseqinile ngoba phela ingoyami ithi baba ke yena lapha yana lapha yana ke ngifuna ukuzwa ke lapha ke ulokhuzana ulempi yayilule yasehlophe khulu lena umama ongawusuthi wayengasekho wayekhona phela engane nangu ushingana uthumela kuyente sengixabene nabelo uthi uDinuzulu hayi ethunya ubaba omncane kahambe athathe izwe likayise bonke abangapha
laba engaphansi kwabo ubuka amangidi onke namangidi amangidi behla bayakhona wonke ubuka behla la kumntwana shinga ukuthi ngoba lapha ngilapha nje nami ngixobisene noyibhebhu la uyabona liyatsizwa baba umfowama Peter hayi yona yayidikha kodwa awuyabaxova abantu bakaZulu simacala nje uye yazi ukuthi imizi baba ifile lima singakhuluma iqiniso njengoba abantu bamayisebabelwa bodwa njena kukhona abahamba noyibhebhu nohamo kukhona laba abalaye ngoqongo laba ababephelezela uSithebu ezokhoza la wabiyela laba sasilwa lapha la ufile umuzi wakithi inxaka ibhebhu umuzi wakwaZungu ekhaya komama ufile ugamula yibo ababekwazi ucwetshwayo laba babona ukuthi bakwazi ucwetshwayo basinguba kwaveza nje baphakamisa izandla kodwa namanje umuzi wakwaZungu uphelile indaba kayiBhebhu ilapha esihlale siyithinta ngisho ukuthi umuntu okhona ondayo ukuthi sikhuluma kasifukuzana cha ifuneka inhlambuluko uma uphuma ekhaya kwenu wahamba ngisho kuya kwaNongoma kodwa ngeke uhambe ubusuyohla nalabo bantu bakini ngesibongo kungahlulanga lothenda izizwe zonke ziboswa ucwetshwayo nje izwe libunjwe uShaka ngisho susemapondweni uma uphansi kwaShaka uma usufuna ukubuya usala funeka ukuhlanjuluka ukhomelwane eqala inhlambuluko leyo lapha la ke ngifuna ukuya lapha la kuba Masuku baba Masuku lapha yana ngizokwenza kanje sizothi mangabe sibuya ezitolo lapha sihamba sezitolo ebese ngigijimisa wena lapha ngifuna ukwenza umfana wenkomo ngoba lapho konokhoma hawule nabento ngayethu siyamajama yabetha phansi kwevuta sihamba safuthi sisayozingela sisayezitolo siyabuya hlalani nje Nina bendulo masemkhungu ndlovu wecuphe zemhlaba ngeyaphambili zali kumbuya umzali zokuya zomhlaba esebuya sesiphinde sabuya futhi lapha la ezitolo siyathokozela ukuthi ndikuni silendile nje baba Masuku lapha yana sihambe lapha na sikhuluma ngendaba yani ukuthi ke manje sokufuneka indikhuluma indaba yani manje iye Nhlambuluko la sike sayikhuluma indaba yenhlambuluko lapha yana ukho lapha sike sakhuluma khona ngenhlambuluko yathinta abantu abaningi lezinhlambuluko lezi abantu asuke begangelene umfana ehlobonga ekhaya ikhona le nhlambuluko ngifuna ukufaka kuyona njengomuntu ophatha amakhambi ungqondo ulwazi lwasemsamo ngoba asikakhuluma indaba yasemsamo lapha yana inhlambuluko njengoba kuthiwa inhlambuluko leli gama lenhlambuluko ungasikhululela nisizo ngoba kunabantu avela ukuthi hayi inhlambuluko nje hayi sebehlambe ngoba sesikhulele inhliziyo siqedile kanti kufanele kakhulu lapho inhlambuluko ihamba kanjani inhlambuluko ihamba igcinephi kwaMasuku awukhulele isizwe lapha inhlambuluko ikabili ikhona inhlambuluko yokuxabana kwabantu bexabane abantu kuze kube namazwi bexabane abanye abantu emndenini beze behlukane egqokweni leyo nhlambuluko leyo iyodwa kunenhlambuluko yesibili inhlambuluko yabantu uma bexabene belamana abantu abaxabana belamana inhlambuluko yabo ikibe ukuthi labo bantu labo bayakhulunyiswa kubonakala onecala ukuthi ngibani bekhulunyiswe njengezingane zomfazi leyo egcina yona ifuna umlotha ukuthi kukhunyelwana umlotha inhlambuluko yomndeni ifike iqale ngokuthi ikhulunywe kuqala ithi ngakhulunywa kuqala iqede inhlambuluko umuntu onephutha ayihlawuliswe ngokwendlela yokuthi nguyena onomunye ngakubamba lapha ngifuna ukubamba wonke umuntu namhlanje mawusuzwa afika lapha Masuku lapha ngizobuya ngutedele uhambe kuzo zonke lezi inhlambuluko zakho qhawe likhulu kukhona lokhu uthi ngonile lapha yana
kufanele ngixolise ngawo indlela engalala ngayo phansi uma ngabe sengihlawulisiwe ngikhipha lonto leyo kufanele ukuthi uma ngikhipha bese niyemukela nina lapho lento oyihlawulayo mangabe ngihlakula ukhula engilonile isona ebese ngikhipha leni uzalo lithi cha wena ngokwenza kanje ufanele ukuthi sikukhiphisa ethile kobe siyakuxolela ucuza amagabato waqeda sizokucelela la kokhulukhulu bethu ngisho ingane zakho zikabi nayo inke ngoba ungakwenzanga lokho ngishizona sizwane sakho siyobe sihamba phekwewa ngeke kube nalutho mangabe sengikhipha ke lento elingihlakulise yona ukubona kwami kufanele nemukele kufanele umuntu nje uma ehlawula njengesimo sokuthi konakele ekhaya umuntu ufike ehlawulisa athi nakho akuhlawulayo bese ethe engaqeda ukuthi ehlawule bese kubikwa ukuthi nangubani usefike nenhlawulo uzohlawulwa ukuthi akwenzayo bese kuthiwa ke nina bakwabani nathi ke ngale mpahla lena sithi asikhiphe ngoba lo muntu okokuqala nje njobe ehlawula akasabibikho ogqokweni lokudla umndeni okwesibili uma kuhlangenwe kukhona into eyinkulumo yegceke akakwazi ukungena ngoba lo muntu usangcolile ngiyakuzwa asibuye lapha ekutheleleni amanzi lapha singoba besilapha ekutheleleni amanzi asithelele amanzi siqede singuyayifuna lenkulumo le ngoba ngifuna unihlaba ngombuzo nobaba la ngikwazi ukuthi ngathi lapha la ngihlabe ingane yakho ngeva bese kuthiwa mangifleke ngihlakula ukungcola kwami engiwezi sekuthiwa niyemukela amangahlaza sizoxabana sibanga lonto leyo asihambe siqeda ngale masuku emanzi uthele kwamanzi nomlotha lapha bese siyabuya siza kahle la ngiyafuna la ekuhlaluleni nokuthelelana kwamanzi yebo njoba ngishilo ngathi kokabili yebo lento lena kukhona ukuthi kuxabene abantu ngokomndeni ekhaya uvayeze ngifuna ukuthi bathi abathelwa amanzi bese kuyabuywa ke manje benza njena ke laba bantu kufike okokuqala kuhlalwe phansi yebo laba bantu abaxabene kube nomuntu osuke ngomndeni osuke emdala osuke exazulula ukuthi wena abani wawukwenza kanjani ukuthi wena wawukwenza kanjani ebese kubonakala ukuthi umuntu onephutha ngibani uma esefelile lo onephutha ukuthi ngibani bese kuthiwa ke ngephutha lakho uthini athi ke ngiyaxolisa ebese ke lo muntu lona ethi ke okay njoba usuxolisile bese ke kusuke lapha kuthiwa ngoba nina anikhulumisane anenzani lutho fanele ukuthi nithelelana amanzi bani nikhumelana umlotha bani nobani uyamxolela athi ke lona ngiyamxolela ngoba usexolisile bese bephuma laba bantu bekhishelwa ngaphandle wosanini la baba lapha ngaphandle komusi sekhiya umlotha uma befika lapha phambi komusi bese kuthiwa ke nazi izingane uma kuzingane noma napho ubani izinganzeni nabani nobani lezi izingane lezi zaxabana manje ke ngakho ke lezi izingane zoba seyixabene ke nenye isiyalibone iphutha layo ngakho ke sicela ukuthi ke sizobakhumisa kumlotho ukuthi laba bantu bebe munye bese kuthiwa bani kuthathwa umlotha akusebenza umlotha wasendlini kusebenza umlotha wangaphandle okwenza ukuthi kusebenze umlotha wangaphandle umlotha lo olapha ngaphandle ungumlotha osuke umele isimo sezalukazi umlotha usebenza ngokwesalukazi idaka lisebenza ngokwamadoda khona into abangayihlukanisa abantu asiye lapha bese ke uma befika ke lapha emlotheni mabefika lapha emlotheni ebese efika lo oniwe awucaphune eqala awufake emlonyeni oba athi mfowethu ke asikhumelana umlotha noma bani unikeza loya uyakhamisa lona mfake emlonyeni angithi uyangizwa abanye bawuthela esandleni awukhothe angithi uyangizwa unalona awukhe awuthele futhi esandleni awuloko kodwa uma kungabantu abayimlwanjana ngoba njoba nibona kuhlutshekwa kanjena nje kuhlushekwa ngendlela yokuthi abantu abaningi njoba izinto zenza bashaya isibongo masuku sube siqhubeke ngelinye ilanga lolu daba lolu
ehawunina bentonga yethu sikajama namhlanje nasithi siyaliguqisa uhlelo sithi hiya iyayikhipha eshubani bomvu uphinde futhi ubuye lolu hlelo lolu lusawuthatha iminyaka luze lifikele lapha enifuna luze lifike khona asikakenzi lutho valelisani maqhawe nazi sizwe siyavalelisa sise senkosi yakithi kwaBulawayo unodumo ehlezi kaMenzi madoda uhlungwana umbelebele siyavalelisa cha siyathokoza ukuthi nilalele nibuye futhi nibukele nibuye ke nangokusayo sobuya ke nibe khona niphile lapha enikhona siyafalelisa nina besilo inabendlula nithi inaba kaBhejane ephuma esiqwini idala kwasebekuvalele sithi siswe sonke bakithi siyacela ukuthi enikubuzayo nikubuze kahle nathi okungangathi siyofika futhi sinike ngentshengula nibheme nikhole bayede Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi